abusiafo ma nyina akọ aba ye fi Easter aba dobo adiase enuanom abesra ye na no pay da bi etu ensa from Honorable Moses anim MP Trobo Honorable Easter no mudi ni ye dia awurade din mu nti ekoyi adwumaden na de bae okay sanse na se yakosrasra nsore na picnic ahoro nti nyame adom ode ye na yesefata bia ne wu sorry tumi nachi ya hwe nanim bi mu se nkenyan ne promprom ye ne from ye ene kan anim aye beko na enema toto hoye Yesu trimu po bia nti owu sorry ye no yesre de moman se yentimi nkoye nim na onhyehe omwa ye nso ne nya ahoden srom ko a ye betimi de aye tike anse na obeko menua no so no ma memfa and we call the super coin bia na we but the original one and only Honorable Namwale ni Ambassador Namwale MP for Ladade Kotopon Honorable na wa ha say na action because so trade fair area honorable so by watia the action almost say soldier for ne na me no meti after say na we na meti in famom kakra bi but sadna me ni ho mo okay and you bet you committee meeting you committee juma bi nti na me ni ho mo ba me frame chief executive ebusa no so brief me kakra bi okay we say chi ho asebe ba me ya to aso Honorable na o kasa nti me mfa nan kuma twetwe no so prekonti no wo wi na o de aba last week ye nuanom na Nigeria for koto aba na omoto aba na ho sunsan so aba results no by the 1st of April minim so who joke bi akwa almost incumbent president who was we sure say enye proof no mu yi no there but I mean that was it answer na mbeto aba no say Nigeria nipa bebrebe we say ahwan tokwa besi de Boko Haram ne ade nyame adom bibia ensi said the results no si bae said the president oteso agitum and na no pay ye ne President Goodluck Jonathan the spokesperson atwetwe nkomo na wo ka Easter asem no ono so kan bibi wo say kwan ofa so ogitum na nya na wanwa akwa te say Yesu a wode ne ho bo afode ye say Goodluck Jonathan wode bo afore ye say bibi ho a wo hu ye mpo a na anya so dabi onko ompre waje atum wa frɛ ni nua say masa wa win election nti ye nto aso enu nti omu susu say Nigeria ayenwensen wo kabime nka bia mamu mu dan na bibisa say ene ye de se sa na wo say eba ana se sen na wo say ehwe no then one kasa general comments about the election no bibisa o mo say breben na ye de o mampani be si so o so mo de gi say 29th of May it means the whole of April eda ho sana May no so say kwa chi pa wo hwe ye de ya ye to abawie ya peneche say kan ho ka so niam na akọ enti menim se bibi ho ebitimi asua free omo nhyehyɛ mu ne ne yakokoso yi wa yo me da se TK ya mama fisha panso ya da se ya magana fo nyina fisha pa hwɛ nim se sene amekan na rade bɛhwɛ ebie mu nso no me de nchia nso ma me constituency ifi me chairman so besi kuma so constituency executive coordinators polling station executives nyina jumapa na omomre omudidi ya da omase nyame nso nhira wom nra nso ofanko ward A ye one electoral area our me constituency omo coordinator Kwe Bruce Mr. Kwe dano ne executives get together kama ma yenyina DP4 yakobo twi wo ho me bo ma baso nyame nhira om sa nso na tantra hill electoral area nso almost led by the 3 coordinators ne om mpanyifo ka ho nyina ebo twi get together anopa no krom ye walk keep fit walk ma have walk yewie na nwumre no mo ye get together ka ho nti na kire se tantra fo nso ye me bo ma baso awa adwuma pa mo ye ma party ne Kenya mo di aba ne
we tidbits from constituency. We kakra na mame na Reverend Jonathan Morgan and Reverend Ado asi any love abound nyame na momo so Reverend Jonathan Morgan ye American na ye nani din sa so me constituency potable water supply only 27%. Inti nsuo ye challenge ema me constituency papa nsuo oba cock dam areas wa nsuo flow but obey be well enra ye borehole ewo abensu ka me constituency unti enra na ekobua no da no with polytanker wa ye kama inti na se na ye de man enra me ka kire ne so Oliver will always ask for more. Okay. Inti omumre ye dodo na ti ono so na me gina so ada Reverend Morgan ene Reverend Ado ne love abound me do mu nyina ase you ma pon be ye ma yen through my contact I no mu din sa wo so and this abent ye hwe nanim biem so be dodo ama yen democracy adepon ba ko a ye nyina ya hyehye se ye pese ye di bu man intina da bia to da bia na me bo JB danko abaso esan say emre bi tama JB danko hu say the rule of law and our democracy will be the only system of government that can sustain the test of time no so bring out the whole Eastern Europe a practice communism. But there was an African as at that time no onu hu say the democracy in the bit me gina ya mambu a the bit me gina kabi mami kabi ya mambu mra ya hihye ma nipa di so ne Africa nanka dictatorship ne military rule doso na nyame nam ne dodom so ne sa kwankere ne yenso nyina ye botwi e kan se yenso amambu obi e pese ye ka bi nti yenfa democracy mra na aba eba ye no ne mfiti ase no tim se na abato na emu twe mu odin wo hwe se ne ana journalist kura ne ye ya adefa na oman no so ye ya adefa otim se ya tumpon o democracy do baby esi ye duro no ye nyandre nti democracy ni abato eto de bia de wontwi ba hadwen emma nkoso ma no ehu akohia sesese ye nyina yesua ni ye ni ye nti Nigeria example ye good example ye star shining ama Africa a shining ama Africa nyam aba Africa say ya to aba Nigeria for the first time no na nia onte yi party a eni abamu etimedi nkonim na party wa abamu nso ayeden agiatum na so hwa ye pass sa test ye twam kura no modie aba be hye mu kena ye se abasa na mamen kan bibi kakra wo ye constitution no mu ade bi wo ha me pese me kan wo ye constitution no mu na aboa the directive principle of state policy American kind 36 ye 2 ye 36 2 ye or say the recognition that the most secure democracy is the one that assures the basic necessities of life for its people as a fundamental duty. The operative words mean the most secure democracy, basic necessities of life and fundamental duty. Say kabi memen kabi aban eye se aba na ma banso a esese ehwe se enipa hu akaden ketenkete a yehia wo ya brabo mu ebia ba bia nipa beda ebia ne nipa bedi ne nipa benom adwuma obenya aye basic necessities ese ye democracy se betima aye se ebegina na ne fapem agina na tintima ese yetutu anamo a ebema sa ne ma na eden aba nipa enti Nigeria fo aba o matoi ne nsesan ya o masesan me fi say ye constitutional provision ya ye 36 2 yi omo nhwe na emu hihye bi omo hihye na yenso Ghana yensia bibi kakra those yakoye ni ma che Nigeria for wo hwe Nigeria the way of electoral commission the independent
omo kan INEC no ohwe ne apanyin no ogina ne nan so nhyehyeye a omo yeye baabi eduru baabi na obi the resource aba na enkekansi ani o se sanfa kọ na kọ kekansi ani omo nso a omo ye bibi e kire se eto chima a omo bo apayo no or ma say they will be prosecuted ultimu so the discipline any nsiyo any no kwaridie na ejina so pintin se ne be ya baabi e se da no enda ho pepepepepepe utie ye nuanom Jonathan no nso a omo fi se bibi eto chima kakra but nia me kan se ugituma waji atum se yekoyenim sese ne ehia sese ni se Nigeria be ko manim na ye bayen so ye transition ye challenge kakra emayen ye transition ye 1 month e chese se yetie ye kura na on the 7th na abani wie a ene be ye 1 month yetie anye ye na se ye to na adechen na hia ye sa to na adechen bi ma na je se esotia net na sesan ko second round so sesan ko second round na asaya asem foforo kura na je se enkoye 1 month biom na je se akoye be 2 weeks enti ehọ no esi esuande from nim se aye ene ada bodies ayen hyehyei me hu say aba parliament there but we hope say it will come to parliament but some say transitional bill be by parliament meaning say you pass into law. I'm not too menye too sure say ya go through okay but sadly okay enti what is happening is say yen so ye hwe na ye ma yesuade e firi ho kakra esan say yen edu transition so a empo ya wie kura no ya go through awie no akira asem kura san ya asem ni odi adansie wo mu enhye dan ni ho entine efa baako ekane de na efa baako nso ekane de enti esese san hyehyeye no yen ye pe an independent body bia onu be dantem obedi adansie ewum ye transition ye hand over ni ya yedija obi ni ya yemfa nja no chese assets and liabilities a ewum nyina ne bibia hye bia no aban na party na wawini a oba no ono ni team no ehwe no na ni owa aban mu nso team ehwe then there's also another independent body a ono so dan tem a ono so ehwe nti edu ba bi na we kan we a independent body no no ye neutral no sene na position etie no no dia tudwa menim say handing over nso state secrecy nkitenkiti bi wom but as much as we can no ye handing over we are baby state secrecy won bit me ye free mu na ne aka no ye mfa tudwa ye nye no open na obi ehu say ye handing over no say na niam na ye den ete na ye digya asemasi enye open, it should be published baby if you say ho ye state secrecy a ye mpese obi abete no no yenyin free mu baby a enye enhadwen bi enye ni security issue bi anya ade no ye publish na enda ho fa na obi anhwem ni aban so that oja 20 oja 10 na for best 10 years onukwa ya argument sebe yi abusuapanyi afiri mu wewe di abusuapanyi odi abusuapanyi wie mfie nsia echi oda so bo abusuapanyi ofiri mu sobo so no no ama nkoso ma so ebasa na bibia da ho a untimi uja na ehu se untimi nka so ka chire na enye enti bibia da ho fa na obi ehu na sa period no nso no ye nhwe si enim se 1 month na na ebe ya ne dia ne abro ni friend plan. There should be a plan. I think there should be a standing order approach. You know, a checklist. And now fan will be a said this is the system I first saw. You the handing over. It is a 2 weeks square. You say your checklist of 100. You know within the 2 weeks. And the nipa na committee no more na. Ni nim so more na. Omo wi nso amriti awa mu no. Omo fa report no nya public. Ni nyina ye hu ni a. Ya hand over ama ni nia yentimi hand over ama ni baby atosin ni yensan so fan hyemu biem na enya binding say at any material moment wa be tran ban no so no ansa na obetimi aba out about certain things no fra unua na ote so no onti bibia ase a oni ne nya den tie no
Okay. Uni ni ndisa woso na tie no. Na utie ni wie a na nsa na waye den waba. Na sa independent body no so no ye ma ni period kakra nya adwuma se sa etie ni mu no ono so be mediate wo mu. Se ne be ya eto de be ye tu anwagu ye nkrofo ani dodo. Ye tu anwagu Ghana fo ani. Ya ha ni over bibia no ye di futuro begu Ghana fo ani sa efie bebre ne ewo mu no ye ntimi hu ntimi hwe se sa ne ma ye hyehye ni nyina sa betimi aye pepe 144 betimi do adwen chita ba sa se mu na mo ale yo tiki mi da wasi mi sanso da UTV fo ase se makọ aba wakọ apro makọ apro akọ adwuma ma aban na Ghana nyina na yaba misanso da constituency fo nyina so ase se ye ko bae no bibia e ko so pepepe misanso da se na mwale fo so ase United Ladies almost support to moving for namwale eno so mu ye party o man frame me aswato se o me frame se me na so me gimani bi but o man frame o akoye wan de o di no odi mu ho so mu kase na mwale yes na mwale say na mwale yes na mwale so man frame bi na mo ye mu party man frame anyway me don nyina ase tiki mami go straight to Nigeria me go school in Nigeria me go university in Nigeria we try Nigeria pa na but university cross be amamfo be hu me go University of Ibadan na me was Ziko Department of Agronomy me agronomy ho no na me Zik we ho but your friend is Ziko okay enti me a great Zikite I see great Zikite na ebia mom if asema ba na me matric number 42287 yeah the number of people eba university na all the time no nti ushi obi obisa so enti matric number so 9 e dem mu den de adu no ha o count there say any more match yeah the time no me dey 42287 okay na ya na Nigeria sem eta makoma so because Nigeria is supposed to pull see our economy no is now the leading economy in Africa bypassing South Africa. South Africa with all the infrastructure more no Nigeria has bypassed them. And we look forward to said Nigeria dragging West Africa along, dragging Africa along. And say bibia to ye e Nigeria and na Ghana nso enso ye den eto ye. Tiki say e ya Nigeria e ya Ghana because if you look at Bank of Ghana transfers about from Nigeria to Ghana no it's more than our oil revenue in terms of education. Nigeria for abakromo asia ai papa no mo mame no mo air transfers ka ama wono ena nya ye de hye won sa enupa enfa Bank of Ghana no kapo no enye ketwa enti se Nigeria ya Ghana so ebeye na mani ji pa despite gas yes on my gas despite everything say me PDP ni me Jonathan me Jonathan PDP me PDP okay I have a lot of sympathy for them yeah but all the same no now your coalition no na say PDP win fine but say Sansua na many beje because na me per se for the first time no nyensisa aban through the ballot box. Yeah, we say Nigeria betumi pass the test now. Say no me say they should pass that test. Na me so me dan so say difference no enye kese bia if you look at the population of numbers people who voted now our difference here about 1.something million no and also mame say ha nke a big deal o say as dey so but all mu dey enye big deal bia difference no and PDP can always come back and a PDP for so almost ade be say oh but for NDC in Ghana lost they went into opposition they came back na many su GS na me tie President Kufuor any Jonathan Ikako kasa me so ye de nyame ase because all kono o wase papa be catch us oh Ghana say let me my party okokura be sen aba with me aba look at enti onu Ikako kasa me so it's a good thing say President Kufuor ni Jonathan Ikako kasa na ye me dan so say Jonathan ejitumu that's why I say or challenges kitikiti bi no o say on court I say na ya no court o say on court support the Nigeria for Kubida. Oh, there be on court. Oh, what could be paying? Could be paying. I don't know. Buhari could court. Oh, and then say no. Me come. I'm talking of your tap. I will say so. We see. The artist was saying.
Nyoti we say so you say. Oh na the office the Oh what does it all? Enti o wan court na o ajatum asundwe mu omatumi because all since independent o omo nsisa aba omo nsisa aba etuo ina dey sisa aban but for the first time no not the barrel of the gun but the ballot box so, talking about so man court no answer na election we ba no the Chief Justice of the Federal Republic of Nigeria can say omo mfa court ensesa election enti party bia nhwe so no onye na niema se de electoral commission nhwe so no onye na niema se de se na fata no so anyade gave that caution no man twa wanyade yes okay. Mami cho court won wo de wo hormo see obi at me court obi wo kapo wo win so bet me court yeah well enti you shouldn't say that just one microphone can say still crapo a wo de court Chief Justice akase ompene enti no wanyade no one chiro mo so monye mo nema yi no just kase o monye mo nema yi se na court nsem enko doso okay na o kase enye court de be sesa o si a ye ne sa na nche he was partisan think he said say good luck kase on prayer na me che no and I say o wiem kara se o transfer he has a chance o de back out kapa ye mpre eno wanyade se na we si na e ka no munye mo amotititi we say munye mo nema yi a be ma oman no oman na nya odia eye kromofo nyina dia now before answer back to abaka o kasa asem we say na say you are telling the ruling government to rig the election and then when it comes to court he will not do it for you. That is what he say yeah politicians so o kasa bia politically what I'm saying but they say good Lord Jonathan odi boasiyo ani abotre eye bibia say oman no nje forever say dia na ni croford bi capable titan for the first time this Louisiana e bi because the me hand over near that no me say ni croford be try some because don't hand over near that but obaga so dey be you hand over we can always do what come back let's say nya santi ase ya ye koto aba kumatuo ne kikiriki no ebe ba fomo tiki that's as a politician wait me I don't know enti ase but let me tell you on why cause trouble no obi won kuta contract me dey can asem keke yeah company XYZ government parastatal company XYZ na ebia busum bia odwiri na abansisa ebeba afi onwiri biem na onwiri biem na wa chase me mpre no omo wa dwiri anya sika enti no akọ ma boys ni sika se o munye those are the people a omo ye omambofo no nya nko na omane ye odia obi dibia obi su ye den obi su embedi bi minka se obi dibia obi bedi bi nya se ade down but adwuma na oye wo ye adwuma na sa adwuma na ye di ma on political say ye di sa political adwuma no ama ha say you for the in that dey won na me che no political na this can den bro I said you oye we say you the den political won na me che it's na ye driba it's sacrifice no ya na omo catch president o da bi omo wi wa ha they will try to throw dust bomb foot to a microphone no much so any abanka menyam but the president no enya tiase say o debi me presidency say president focus it is my presidency state of emergency bia hu nya am che na enko anim de obewu no me hand over ma no that is how we behave as president enti ni nyina no ejina president no so na so ka so betie o wase na what share ya asembe too because one say I can for you say you cannot that's once na you cannot so entia odi mu si ko say it one prayer so there be na nya nkofo no omo dwiska no e be ka chora so kotia na wi ase na odu nkwa na eden na e be twa so e be sesa but the only woman say na ati akoso Nigeria no akoso Ghana no akoso Senegal in fact Senegal for pana omo hyasie pa akoso Senegal no I'm say the whole of Africa and I say West Africa ni we say no yenhwe ni ensua ni enko yanim na democracy no kabi mami nkabi ena dibi mami su enibi because dibi mami nibi anya the negative sense of dibi mami nibi o negative sense na wa hena me say negative sense ase abansika wo do ska usakobom o say ya mu dibi de dabi contract ya mu nibi dabi mu nibi dabi na mo le ya mu ni
kakra kra Debi mobile mu ni bi Debi mami chiro okay omo mu twam no mu di bi onu dokro Debi onu dokro omo mu twam no mu di bi mere mi hu so bi di bi me ma di minister da tiki mami chiro say ye untu fa nsam mo abasika no de dia be di say o tu kan kwabruchi o betra business class ona me chiro no e bia onye minister untra business class because so skaro na betua aban betua ma ya ma o pay dm ona me chiro no ya high hotel amount nti onye sika kakaju eno na ye fa say o ya adwuma no ohu dokon no o beta free ti say otete adunya ma akoda na kakra bi ohwetonsa ohu dokon na ohwetonsa but o beta free unsa nsa na wa horo ene de bota free ne timo ye fine pa o nya me chance honorable tie me bi say in governance no obi enion ma o government say president and as a minister obeka say o meme de me ka me nyi me pay dm me ankasa be di botobisika ekotua hotel obi enion mo okasa wona me che no ya ma diplomatic passport uti ka so me nyi diplomatic passport said na eka ho bi say mfiafia ho the pecs no okay e wo ho no respect na be ma ho no those are the things that make you happy also to be e di boa unkrofo party supporters na da de omo so be ba ho ma so kakra wako akonya na say unite allowance kakra ma ho no wati bi ama won and so wako kasa wo ba bi unse ba bi international organization FRO na so kasa they pay you sa skana obenya na dade no eno ne mfiafia ho no ma mi so asem bi na me ba onua so be sa topic ni sisi a ne se ye be ko 2016 se ye nyina ya gia to mu se Africa ya faka bi ma mi nka bi wo so kasa yi waka me gidi se ono abokra so no be ya adwen se enye possible se aban bi be di akaso dabi be ko na ya ba ye be ko na ya ba ebrenso yesesa afi die ye be san so agi atum se abato no nsesa ye ntokwa ensesa ye akomatuo ensesa ye hu ensesa ye koye nkototo borders mu ensesa ye koye te se soldier for red alert na ya twitwituo ni ade because se ye nyina ye te ase se etese ball bo di be bia ba ko be di nkuguo ba ko adi nkunim eba ne sa ya agi atum ye be ko ye betumi asan ba biem te se de mo ko ye amabai ebetuma ba sa MPP for so omo so omo akoi na omo so aba obia akwaniaba sa nti ense say ye akomatuo biem just address that point na me no correct yes say could do sa level no on say ye democracy ni yesu ankofo bi so de Nigeria de etodin we share British for there on be bi nanse 2015 ya am say next month na say on be bi we dey hwese no mo si declare parliamentary results no candidates on put station obi awon mo e yanka se we na wini ana we a chewe that is the end enti Ghana ase no enye akomatuo nye ntokwa nye we se bia e aba de kwakoto wona me che no ye she akotoko yi ebirum andidi me na me didi ye me se ebirum andidi ai obi woni party luzu a o nidi but enu nche se e so kokontokwa enu che se eso kwatwese kan enu ana mepe wona me che no ni ha ni se ya kan obi so hu ni o win results ro pa o supporters anase o agents I work all the police stations no nyom normal taxi obo results no nyede emma MPP 210 NDC 7,140 sir DPP 1 first one up taxi nyama wa o ti da bi wa bobo abana wi you get your results unko for balance dey be ka o me share no sana me hu no enti edi panyimfo no MPs o mo e MPs no menua so we nya enye ntokwa fasi ho abusuafo na ye ka ho asem no ye siesie ye ho na me de me pa me yam pa me kuma so ade pa ne se ebedu bi ye kwatu aba enye nige saa kopum time before during and after ye metoto mu bia nkosiesie biem se enu 2016 na se dum so yim ko ya fridge ben ye de ye kwato na magum na se de be adekwa yesusu se be ba emma no de akwa koguma ko renti ye nya saa anigye no na ye mfa nkoto aba sa pepe na mpesa do pe moka na se dum so no ko so edum so kwa oh say na ye ma ye yo aha mesi mi nim se bi enuru ho na aha kwa honorable ye ba ofie na no moko tu agina bi mutu agina yi ene ho nsem bebre kwa
as of the time I'm said last week Wednesday they call Easter year mu and it is something for share and I must say afei de epo na mo boy no mo asan asane mo kan ya na manfo se better ebi mu se da bi se na mu susu se ye pa nka wo se mu ginam ka wo se mu ginam bia mu gina ene ho nsem bebre ebi mu se mo di mo ho ya pa se mo any opportunity mo blow no sa se bi mo dwen ho se yo me da se take ma me ko ma chikakra me nua no kasa no nse o kan se bi de share President Kufuor say President Kufuor can say on my state of the nation or friend saying emergency creating emergency state be a situation be a Mr. President or the show said the President Kufuor can be aside can be aside two no person the court same be chichire yan so ye kon okay 2004 unim Professor Mausi Dake oh yeah then after the election o man court inti court ne the right of the individual or an organization so BBSC no fee say on fair two on fair jan on fair daddy but because he even made a point to the effect say Nigeria Chief Justice crack Nigeria no ye PDP ntino na na all one sa e ba Ghana no no aheda wopi no na me correct no na me correct no ade ye da o you to be the wopi no be fa so e Nigeria dey o say na wa visa nti nia ono so kan about say ye nyina election enya kometru yetimi develop do that level I think it is the best for this country na mu abato mo hyehyeye nso no na na meka say yensua bibi nso from the INEC of Nigeria ye hyehyɛ abato hyehyɛ ne nyina gituma ye nyina pintin ne mfanye den ye mfanye adwuma ena ye ti hayi ye nyina di adanse ese a ote ye odi adanse ese ye voter register no ye voter register no ho wasam see ye tutu ni ye na ye beto no ye fa meto ye beto ko se da kan wasam san hihye emra wo horma die sene ma na se wo de kan krom asem ko fa parliament seniority en fa be bulemi wa ha de parliament senior to de nyakoma ma na se wo kasa no man kan bi me just say en ko fa na se wo kan man kan bi we bulemi o parliamentary seniority no be bulemi wa ha I UTV. I chamber no. And so kwa bejaro. Bisa na yesinya na. Eti ye stress ye nyina ye nsom. Ye nyina ye de nhyehyɛ ne ba ne nyina gituma. Ye mfa nya adwuma pepepe yo. E wa batoom. Emfa basabasa yo mba. Obia hu se se ne akɔ edi e akɔyi na din na ne obedi na di na ya boa no so ayeden abu man no. TK what the issue na me pese me kan ye constitution ne kakra mo party dey no dabi national constitution the directive principle of state policy 6B or say okay mamin kan 6 no na towards achievement of the objective stated in clause 5 of this article the state shall take appropriate measures to over B na achieve reasonable regional and gender balance in the recruitment and appointment to public offices. Recruitment and appointment to public offices. Where yen constitution national constitution Ghana constitution. Yen nyina so nim say constitution kuro yan so san ka say president ba no person will appoint ministers say at least 51% and do no in parliament and so mra na other appointments bia because there are conventions yakura yako ratified as a nation e be kura ye time bound wo ho enti uhwa nanka in principle nhihye bia ye be ya e betima ma nso enya kwanja na sa platform no mu benya akɔhye baabi no as etimi nso asa enhance omo appointment the senior constitution ne ka no etimi enhance omo so omo appointment na anka ma
gender balance a ye nyina ye ka affirmative action a ye nyina ye kan na nka etimi ayeden aye adwuma minim say parties mienu ni nyina Professor Mills onu kura ka 40% so obehwe se anka ma an appointment mu ne ma 40% betimi aye yenso ye side no yenso ye nim say because of this no we are all trying to make conscious efforts to be a ye betimi de aye eto de na MPP ye won hyehyeye your structures your national council any the second highest decision making body by our constitution inti hyehyeye bi no say no omo na ye di jawom na omkodi ho abobo na omo hyehya na ye di akire ampa constitutional provision where your party ni mu no ye no ye ma kwan ma national council ekoteki decision no omo ba ye no grassroots baby any anje ho se me se meti we tiki afi na menya 2 years our parliament and so national council say yenko primaries mako fa forms mako sort as here matias here mako fa forms mako enti national council satina se no omo hwe sene a yenuanom a omo wo form na sene a sa affirmative action no ye nyina yentimi nyintu mo prekope emfantu anamo no national council ye send ye bepema koyechi na ya samba enne no nyame adom ma pema komachi omo bae no omo de abeto ba bia omo de ato a sene awokura wo man wontro no I say adwebra o aba nhyehyemu no national council entomrai nhyehyemu no MPP nto ye constitution emra national council na ya authorize some no mu take that decision on ye nyina ye behalf media da bia me kama asem se wo kuo bim na ekuo no ye nhyehyɛ na ye ne nye ho na ekuo na nhyehyɛ kwan so ye de petition na ekuo no pem kwa akire na mo sande nhyehyɛ foforo ba ye nyina ye den ye nsom nia me hwehwɛ ene say ye nyina be kanfo a na ye nyina be ye baako na ye party be konanim na ye din konim 2016 nia ye be fa so a ye be din konim 2016 e be ye nhyehyɛ kwan so e be ye mmra kwan so e be ye ni aga na nyina mmra pon no ahyehye na ye nso ye mmra pon ahyehye ye nye baby contrary to the law ye nye baby contrary to the regulation ye be make sure say ye be follow line inti ye nkrofo nyina ne national council akodwen ho asan de aba no ye nsom ne enko ye aso say sa hyehye yi se mo pem na mo komachi na mo san aba ebetima ye adwuma da o hwe pa ebetima ye adwuma da entia mra bia ebetima ye adwuma da entia mra bia ebinimebehia sese ni se ebinimu twe mo party panimfo adwene si constitution so meba article 17 meba se onye bibi enyi obi ayipamu meba ntina mema no binim susu se de mo ye no aye ayipamu na de ntikura so na eye saa constituencies no ene ade ntina mu miem se ne se ba bi oba betwene ti bia no mema mo nkomachi ade ntina wo se eye omode ena ekwa akwohya ase se bi se ebe ye adwuma da se wetie me mpem bebre a menim se me project management background intia de bia no ade ba ko amani so pa wo me nhyehyɛ bia ho ye lesson learned so uti yesua ade na wo de baye no aso mmere na wo de baye no e bia na mmere ni yeti adodo mama for example VAT say wo hwe ya mmere ye de baye ne senia na ye de baye no demonstration baye akiri a abanya ntoboase na afede ototo ne yie no se VAT gina nti bibia no lesson learned sisi me sure say your national council o ma dwen ho ahu say e bia mmere kra de baye sabere kra wasan ye say who open nomination for just 10 days so what I say na obi so wa prepare no ho de dada o so no say constituency or person contest ya tese mu nua Carlos Ahenkra oso de na atoshi de bebuani ti okwakofa form no pay kra tiketi no samre no time ni ade say lesson learned ni bi ni sen ye go back
ye be hu say ye consultation ye ne ye nkrofo be kasa the next opportunity to maybe even do an amendment in our constitution will be there. Ye broad consultation ye nyina the highest decision making body is Congress. Ye nyina ye kwakohia e wo Congress enye National Council nko na mo no no benya constituency fo obenya yi nyina akọ na yi nyina di ho abobo so abusuan bi anka de ayeyi na nka ye o na mo no say na mani sie aso ye gitum say ye constitution kakra ye betima amen na ye de no ye party de no na atimi akita for something bibi te say ye fa ne say mo be ye ni such a way say ene ne oman mra so enkobo abra o say oman mra ne bearing in mind article 55 ebia so na make church oman mra na so say Ghana nkasa ya ratify conventions. Ya ratify conventions so Ghana mra nkasa na mekanchire we say oh yenye niema na gender intimi nya some gender balance. And then say the boy child nso be kase as of today policies that are favoring the girl child. The boy child can also say it's discriminatory. So what I say because who share now they go and look at medical school. Go and look at medical school. A man atopo ko law school ko hwe nti anka the boy child nso betima ka say eniema ni program aye to favor the girl child almost betima ka say discriminatory but you see at any material moment no bibi eni wa ye ya etimi favor obia ebi be di ya kakra ebi nso ebe favor na ye nyina kohia na ye nyina chechire we take cognizance to article 51 okay and other article 55 okay and other articles in our national constitution vis-a-vis yenso yen target a person ye do edu ani etimi hyehyɛ na ye nyina age tuma na ye adwuma enti aso say ebetuma ye adwuma da ache de menim say si ye hyehyɛ ni etoto ni ye consultations la ehia bebia na obia ya aye ma example yen fa ne say just that example just example yen fa ne say bia ye de ahye ye constitution mu say bebia oba be wini aye MP bia no bia for the first 2 terms no bia ma obia en contest no na third term no na obi atimi ayeden a contest no mean ka say say na bebe o but I'm giving an example is a way to keep the woman in parliament for 2 terms at least that material moment no yenya ma dodo kakra no mutimi yetimi ya appointment nso na favor am 2 terms na say ya improve kakra okay nti sa na mo le be di sa nsa oso na ama one particular idea will crystallize out then we'll see the way forward. Well, yeah, can mass media. America Mampani, Dada Neire Hillary Clinton was say, or Jane Home said the next election will be quite now on quite. Remember, you know, either say in the next 2 weeks, Obama announces or call. And now say, or be for more committee, be no more tested waters now, say, or qua a be year 90. And also, so Yasunda for my yes, normally say, and they were pointing for. Wakache all White House for now. Onno ye advance obia man ho so na ye be campaign. They say we see political we see but you don't know na eko nti. No no so be winning. But also is America prepared for a female president? America is prepared. America is prepared. More than prepared. America is prepared for black president. America is prepared for a female president. Yes. And no two ways about that. Okay. Clinton you don't know obefa any idea that horrible. Tiki. Honorable Moses Enim. Me bo abaso. But me dey mean kasa bebre. Say na MP before kasa bebre no. Oh. Me mean kasa bebre. Ye na ye di nkomo. Omo atsem amoy yi. The ne course no say, you see, ono kasi ni project manager background no see. I saw e bi asipa na. Ya munhwa o because NDC ya dey bia munhwa. I say nketia. O consult papa. Me say sa affirmative action say ka MP before Utu say near course no utu say there is a work between the MPP as a party, national executive, MPP executive, national executives, then national executive committee no, and an MPP for they don't consult. I said, oh yes, you can say it. Babo consult Minya cracks or you won't come out. No sure. Asemo ba, and a home baby fiban, and some baby frangano ede esi. Asemo by and utumi need to be concluded say they don't consult. I say
omo di barrier bi imaginary barrier bi owo omo ntem ba se tokwa bi wo omo ntem menua ade a kompeso mo ye enke ya de papa enka obo consult won am che wide consultation wa consult mu nek mpanyifo ni bi ma frefre MPC mu no anya nkita ho ma bonkomo ma hwe sane ma wo se nyina na ma wo se ma hwe bibia wie ansana mu de be den mu de ba betu dwa enti betu dwa no ebe ordinary supporters no hey now chese na I go to because nkana kai ade papa but e kwa mo fa so ye no without consultation no sare beba because how do you as a national executive mutu bi kan de na be connect na ne ka koma so ato atwene because you haven't consulted them behind the scene politics consultation no menua when ye ba power ya mama winning elections ya ne ko parliament na jogate ba be ye second deputy speaker na NDC for kika okroso there be for money that even some of our MPs didn't want, but it took a serious ketia to consult the party, to consult the parliamentary caucus to tell us why Dugate should be. But a serious ketia only parliament. Only parliament. So a general secretary. It's not make us much on consultation. And to many there and can be wakuta jepa, but because their imaginary blocks na shield na wo muntemo no and some people for omo yes imaginary shields no na mu work you don't need to be friends before you work for a coalition of a party oh and to me there they should know how to consult before they bring out any policy one am no enti me bon abaso fine and go through mom but can go through and can papa because any no e ma no so yes e ma won den chance. But the man is nyina so omo kotu mema o omo kotu mema man nyina the bisa fe ne ye sha ase omo tu mema so ba be omo be ye MPs but all the same so me fie me kwa na me be ma oh me ne me yere ne me ma no me kwa na me be ma ho oh sir me kwa na me be ma oh okay and the policy e fe be ma no me so me techiri and me na ka say MPP me bushafo ni bi MPP for mo tuma me mo but mo tuma we say me bushafo bi MPP for no message say me bushafo no MPP for mo tuma but mo tuma president na mo tuma say me bushafo ni bi wo mo no message say mo nyoma de yie say me bushafo no mo nia re because ya na mo di are hododo say MPP di ntwa ya na mo di are hododo ya na ye me bo it be so a mo nyom bibia pepepe consultation because ni nya no say ye MPP here ayi amagan because these are the only two parties NDC MPP enti ye hwe na omo die ye si you obi die ye na o die so ayi den ayi enti de hwe mo die ye o ni enso den ayi but you know sa policy are okay send our say ye adwuma going forward no send our say ye send our say ye adwuma say the ma wo so no ye na ye ma no wo say em fa say ko ba ne say omo amfa anya adwuma say ya in the next day you sign a besi aye adwuma bona na me kire say na anka ne ma wo so no ye ma nkwan contest won bona me kire no me de sa na ka me ne ma wo so no enti me ma scenario bi say ko ba ne say ye ko to aba na ma anya 50% MPs ye mama en contest say 50% no oh and as abe ni achieve ni ye penti no say we say ye nyina the policy is dynamic as we go forward no nyama enfold no then we shape it according to what is happening the circumstances at that time one am no and say no this time no to me the kameka say kan nyama wo so no e man contest wo up to the point say e man be gain that confidence that I didn't it be say that pie one am that man me nyina no omo ye den omo press for well honorable mzo unu akabia mo mo wose consult na mo ahunu ye erodo plaka no wose ye na kan say ye consultation na onu but wa kan say be wose senka o kan say be so tie ya na answer o sense so say the end justifies the means no now can is that is what it means and no be mo wahu nia e fa so a end no buy that is what but so dey ya adwen sir oh me nim say consultation course as much as to the extent of consultation I mean
consultation the minim say so as to the extent to which the consultation no call no onu na minim but be as it is say no me ye bompa ye say na ahyehe beto ye na tiki mame fa se mi mra ye dru pempenso a say two political parties na ya kese ewo Ghana ha na ye MPP any NDC no why you me the from GCP say me ka akese mienu no ebi o akese mienu no in order to sustain the democracy ya ye woy no enema bi wo ho a ye mienu no ye nka ye timom se ene MPP ye fa ne say ade we a ebe no a weaken NDC meanwhile that same thing can weaken us in the future na ye mienu anka ye ti amom na ya anhwa andresse anweni based on principle me because there be a me say if I lose election based on principle free and fair why not me I don't want to win election based on convenience I want to win election based on principle not based on convenience say me ye bibi na ade nti ye win nti nyema bi wo why say ye hwe ye grassroots nti ase o mu benya ama democracy ya ye ni se ne on ba anko ase ne yenso ye beso afisoro ne o ma hia awo mfimfin ne yetimi atumpon democracy anya se be ye den say affirmative ye kan say I'm not expecting the NDC to think say they will take advantage of ye backtracking from this because it is no me say I'm not expecting them. So you know they will not. Say I know they will not take advantage. Me say I am not expecting me tiwe. Me nim otiwe kura me there's no act to see the mine construction at the face. Yeah. But so utie ne kasa ya wakasa ya. Utie ne kasa ojina we that no me ni omo communicator bi ba ha on the register semi so kai send your kind next on the pekura and so say nansenya president through Togo for position can register semi also say register a problem there monya foforo nensesa meboa intino ono waje atum ka say general secretary no mo maka waje atum intino I am not expecting when maji atum oh me say waje atum say affirmative na ye so no enti I am not expecting say omo be fa ne say take advantage because omo so ba ebeduru omo so enema bi no wa we qualify at a point what happens in MPP happens the same in NDC because we are in the same industry but apart from say we share up IPAC about kan election ho asem no parties no munni forum bia omo forum minim so omo general secretary general secretary se no forum bia minim se omo quality wo omo dwen nyema bi the chairmen also have a forum bia omo so omo and I think say we should begin to identify common issues pertaining wo ye party mienu no na ye address in order to sustain this democracy enya sa ya de yo ne ye nyema bi no will jeopardize this democracy. Mami tie say honorable obey accept this invitation na. Yep, say be yes ade no na ebema the two parties na wale mo bi say ade no ho. Oh, me ntimi nka se adwene ho na se adwene ho because me nka national executive me nka ho nti ba wo fi say. Menim nya omo dwene ho sisi a. Nti yenhwe because dia be betimi aba ho. When we reach there we cross the bridge. Mo twen answer. Omo pobia. Oh, that be say there mpanyimfo no won say some we bia they come and consult. Omo advantage omo won say. They come and consult. Say minority, your opposition into no minority into no. Un say yeah, because when you are in minority, your constitution is yenye nyema bi hareso intentem ye nima da ho. Nti omo no wo so omo tachi boko. Nti ye be de bewie no. Baby fallout baby no more. But I think say honum sa niema no omo so mbebo position omo so mbebo position na mo bo position na yenso de bi be ye mo tiki ya pon mpempi no honorable Moses Anim u consider guy say trouble sab sit you can say en this for sit to no we but honorable Moses Anim parliament or a backbencher the backbench speaker so backbencher na dey bia me twem wo hon ma sa hon ma tra hon da enya kra the last seat of the backbencher or sanso te wo bi hu enti wa back parliament only
2 years ni omka koto aba o obi obeka se o na bebia oti no na parliament ni owo anim no na ye be frɛ na ma na kasa o seniors no o seniors so na so sorry a ye fɛ ye be fɛ o senior mo de pa o mutiri ho de nti so wo constituency wo na so so de bia abesesa MP a and the constituency no ebeka kire o constituency no ebeka kire constituency no munim sa de ne de said me intra me glass e ka no because almost say anim until na me na share wa han say me na share pa no ye bon komo me ni committee mu e be na adwen wo nyina no committee wo na abehu na adwen no en say wa hu no television so in parliament say o gira no mo kasa ana say we say na eno nche say onyaade e wo parliament na say ukosisa ene akpan awo here onka yo sikutu bobo corner akpan awo he yo ko primary school no satana ye tra onwo ni made pa wo onwo ni made kakra wo bi e na onwo abon no e wo si nti ka se me na eta sikutu otisi ona me che no ho na mpete eja onawo o je ho de anya kura ukọ for the first time a menua se undi minister da wo betrekire na otian ko yi a Yoruba kotra ban ho yehu down one of it. Down how will you talk on at planning? You about quite my own casa. Now be as over be we say. Enti so boa am a one pino or cause the second term or cause third term or cause fourth term. That is we drew any more macasa. Enti every cause stop say you two causes in the cano. But sorry akasa but me lucky am here and say you call first time no. Na NDC MPC be bre asisa you konya ni mutna e mikonya business class manya higher economy e try na manya chance e kasa any other in opposition but all time no a lot of MPs were retained and to mo ba foforo no mo da so tech there okay enti mo hwe mo e foforo na mo ko to aba mo ko to aba no parliament foforo ye 16 me no mo speaker onim me no mo leader ona ye senior junior yeah we patch man microphone no me patch man microphone no because say bana me bona pampam na me adom so me ba trouble na me adom so me ba na mo le say mo MP nko basa nkrofo ayi omuti miensa aka me ho ya ye na wo nyina ba obi ana bo pese mo de bia mo tra we mo tra ba na me mane basa backbench edamu nyina so unfortunately yantumi ambo mo text messages so issue ba kwa rank pese ka ho asem pa bra mbem so ye be kan ara ene enra gas filling station asem esi ho ayese ahyehe ni pamienu no obi bisa se bia be fa bia edan mienu ntem na filling station bia be hye ho na gas station bia be hye ho saa de no den ya ye de bo amanfo ho ban one of these days be kan ho asem penifo mam nyina akwa ba da masen so ebusafo epeja yemu edam nyina ase ochina yame aduma ebesan hye ni memu kai se wo frɛ obi baako mienu miensa na wa amfa and share that near good telephone manners so be friend 10 times successively because we need banker ebia no wa sorry ebia no open ebia na wada ebia na wa ebi mpa na o drive ense so ofa me emphasize as about it the be boa ma ye yankofa no so akoso pa da mu nas